Achievement of Department under Pukesab danga Cabinet Minister Home Department Mizoram Police Service atan Officer Thar Pariat ASI Ministerial somni le Police Constable zani somnga pakwalak anni to a tuna hian SI UB somni pangalak na chu MPSC in akalpui mek ani Ruihlauman zongzong hi local market rate in cheng vaibel chezathum som pariat point pakhat pakwa hu ani a hemikai hnoya hian case zanga som pasari zia lu ani a mi zanga som sari pathum man ani bok ral thuaman zongzong chu somnga pali ni in amu singni sangriat panga mantel ani hemikai hnoya hian case somli paruk zia lu ani a mi somnga pakwa man ani heng mi man zinga hian foreigner som antel nge kuvara kezi nuai som pakwa sing sari sangria zathum somthum pariat man ani to a hei hi cheng vaibel che somthum panga nuai ni singa sangthum za somnga man hu vel ani kuvator ru kai hnoya hian case pakhat zia lu ani a mi zani somthum pakhat man ani case zia lu lo ho zongzong hi custom preventive force le a district nei tu deputy commissioner te hena lan chonzel ani expansion and modernization of fire service in the state scheme nuaya 15 finance commission atangin grant in aid cheng vaibel che somli mu ani sumdon tur hi central sarkar in zazela somkwa atumdona first installment zazela somthum chu mu to ani he scheme nuaya hian kang chel nam bungruale fixed asset chi shang mangin fire department thuam chak mek ani in saturten fire NOC unlock chin chu online mangin September ni khat sangni somni pali achang khan dil theya kalpui ani Aizola Central Jail le District Jail dang pasari sakchat na turin cheng vaibel che somnga panga chu saski summu ani a hei hi PWD a hlanchon ani Subject Committee Mizoram Legislative Assembly in January sangni somni panga a Central Jail anklo chuma anrot shang te chuti hlo tlinzel ani a heng zinga hian laboratory technician pakhat le staff nurse pahni roithar te chu achin chia tlak zual ani Home Guard Volunteer Duration April sangni somni pathuma aloti top chu July sangni somni pali achang khan thlatin cheng zaria somnga cheu pekle anni Home Guard Volunteer te hi bank DC office go down le munchang shanga duty post somriat panga nein changkai takaman anni Forensic Science Laboratory case shang sangni somnga panga a sample singkhat sanga zaruk somruk pani an endik to a hei mai ba ka hian miswan man le thiam lo chantir te fingerprint singkhat zani somruk panga an chinchia bok ani FSL la thoktur hian LDC pani Forensic Assistant Pathum le Group D pani lak thar anni Mizoram FSL hi India Rama Integrated Criminal Justice System ICJS mangtluantling masaber ani a engkim hi paper tel ho lovin digital file la kalpui vek ani MHA sum min pek mangin mobile forensic vehicle som le thar ani a hei hi 100% central fund mangalei ani DPNAR May sangni somni panga achangkha Mizoram Sarkar Office Puiber Mizoram Secretariat a chuan e office manchan ani a tunma paper kan manchin dan te po achok zangkhai hle tura be sei ani he project atan hian Central Sarkar atangin cheng vaibel chekhat point pakwa mu ani a ICT department in bungrwale thilchul dang leinan changkai takin an mang ani Group A Officer Tetan Annual Performance Appraiser Report APAR Thelu Natur Online Portal Spartan Chuch Sangni Somni Pali Achangkhan Manchan Ani Online platform Sarkar Malak na sel du le rod du tan mipui o chu February ni som paruk sangni somni Pali Khan Onbul Chief Minister in Atlang Zara mipui o hi zathum somni pali don to ni in harsan na le rot na zathum lai chinfel to ani a somni pali chinfel turin na ommek MCS changa IAS kai sang mi pakhat a oma MPS changa IPS kai sang mi pathum anombok
tuna hian MCS atanga IAS kai tur mi pakhat le MPS atang IPS sakai sang tur mi pathum tan selection committee meeting po nei felto ani kum sang ni somni pali chu sang ni somni panga chung hian Administrative Training Institute ATI Aizola sarkar na thokmi sang kha zanga somsari pasari in course chishan level shanga training anzo thei ani Urban Development and Poverty Alleviation Department Special Assistant to State for Capital Investment SASCI kumsang ni somni pali atanga sang ni somni pangale kumsang ni somni panga atanga sang ni somni paruk financial year chungin saski hnuaya UDNPA department in khopui chung mason na hna sang ba ka korpui storm drain siamnan chengvai bel chezathum somni point pathum pasari kandonga na enge moza thochan to ni in thochan mai tura machop aombok State Priority Project hnuaya chengvai bel chisomnga pali point pakhat pali mu ani a khopui chung mamo mason na rural sang siam na kalpui mek zel ani Development of Peace City at Tenzol la khopui thardin na turarwa manna siam na atan Ministry of Housing and Urban Affairs in chengvai bel chisomin pe a DPR siam tur consultant te roina turin RFP chwa mek ani DPR siam na hi chan thuai thei kanin beisei Swachh Bharat Mission Urban 2.0 SBM 2.0 hnuaya khopui chung thiang hlimna le faina konga mason na sang atan chengvai bel chisom thum point pali pasari mu to ani a khopui faina le bol hlo song bol na konga chakzo ka ma kan lak theinan Comprehensive Plan for Municipal Waste Management siam ani a chu mi hnuaya chuan tlom ngai pol lianber CYMA tenen tho ho na thuthlung siamin phur takin ma kan la ho mek Solid Waste Management Center District Headquarters tin le kan urban town zonga bol hlo song bol na mun Solid Waste Management Center din turin Swachh Bharat Mission le State Fund atangin chengvai bel chesomnga paruk point bial pali manga malak mek ani Aizo Sustainable Urban Transport Project hnuaya khopui tot lutuk ti ziaumnan ADB atangin Project Readiness Financing Loan chengvai bel chisomthum pariat point pani panga approval mu ani a consultant roid ni in project chinga atan feasibility study le DPR siam te kalpui mek ani Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All PMAY-HFA Housing for All hnuaya beneficiaries mi singthum sang ruk zasari somriat pakwate hena cheng vaibel chezali somni pariat point panga bial pani sem chhuato ani a tun financial year a hian beneficiary thar sang ni te hena insak chan puina pichuak le turarwa manna kalpui mek ani bok Atal Mission for Rejuvenation of Urban Transformation Amrut 2.0 hnuaya khopui chunga tuithiang limpek chhuana changlung zok nei thei turin chengvai bel chesomli pasari point panga pasari man mek ani Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission Deinam khopuya mirethei domkan nam mission thartur DJAYS malak namasa atan aizol khopui thlan ani a chengvai bel cheli point panga bial mangin malak mek ani Common Biomedical Waste Treatment Plant Healthcare Facilities atanga bollo biomedical waste danang taka songbol le tiral na tur Mizorama omma saberle omchun Common Biomedical Waste Treatment Plant chu chengvai bel chekwa point pasari pakhat manga siam ani a Aizole achevele Saitwal District Headquarters sa healthcare facilities damdoi in clinic laboratory veterinary hospital le clinic sang te bollo biomedical waste chu April sangni somni panga thlatir achang khan chataka songbol na tho chan ani hei ba ka hian mamit Kolasip District Hospital te bollo po he hmuna hian songbol turin ruam man na siam mek ani Magnetic Resonance Imaging MRI le kholdangte
Aizol khopui chunga sarkar damdoi inala ngai lo mipuite mamo MRI khol dang poimo tak somni pali lai te chu civil hospital Aizola hlan ani a zu ni som sang ni somni panga khan hon ni in changkai takaman ngal anni MRI hian kumthum chung free maintenance le comprehensive annual maintenance kumsari chung akengtela heng kholte leina man le enkol sunzom na tur atan veibel se som pakwa point pakwa bial sen ani Integrated Command and Control Center ICCC Aizol Venbuk tilen na surveillance system changkang mga Aizol khopui enkol na leven him na thona munpui ICCC Aizol Venbuk chu Toyota Kirloskar CSR fund mangin hengman ruwa CCTV somni automatic number plate recognition camera somthum pali le akentel manro changkang tak te hian ti changklun belle ani a hei hian khopui dai fem lamte tuam thlingin himna mai ba ka amun lova leivung le bolho pai thinte aveng theidon ani